Yes, ikaze rero kuri M24 TV. Reka rero nongere mbaye ikaze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza muri rusange. Niba utarakora subscribe rero waba wa mbere mu kuba wakora subscribe, hanyuma ukajya ubona inkuru zacu. Ikindi kandi rero niba utaranyeganyeza akazogera kugira ngo rero ujye ubona inkuru zacu mu gihe ziba zimaze gusohoka, nakubwira ngo umwanya no yingu kugira ngo unyeganyeze akazogera, hanyuma ujye ubona message kugira ko hari inkuru tumaze gutereka kuri channel. Hanyuma rero uyu munsi ngiye kukugezaho ibijyanye n'imishahara y'abakozi rero bakora mu biro bya Perezida wa Republika. Ngira ngo rero abantu benshi bakunze kugira amatsiko y'imishahara, bamwe rero mu bayobozi bakomeye muri leta y'u Rwanda n'abandi bakorana nabo bose mu nzego za leta, aya mafaranga bahembwa cyangwa se imishahara yabo. Rero nkuko twabyiyemeje nka M24 TV, tuzajya tubagezaho amwe mu makuru n'ibintu bitandukanye muba mwibaza ariko mukaba mutabifitiye ibisubizo. Twege rero tukaba dukora ubusesenguzi ndetse n'ubucukumbuzi, hanyuma tukabamenyera ibijyanye n'ibyo byose. Hanyuma rero muri iyi nkuru tukaba rero tugiye kubagezaho imishahara y'abakozi bose bakora mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se icyo twita Office of the President of Republic. Hanyuma rero turubagezaho imishahara yose y'abakozi bose bakoramo, havuyemo wa nyakubahwa Perezida wa Republika y'igihugu cyacu, ndetse umushahara we nawe tukazabagezaho mu yindi nkuru turimo turagenda tubategurira. Mu yindi nkuru rero turimo turagenda tubategurira itaha mu minsi iri imbere. Imishahara yabo rero twayikuye mu iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 53 akarongo kaberamye 03 ryo kuwa 14 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2012 rishiraho imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi bo mu butegetsi bwite bwa leta. Hanyuma rero reka mfata akaruhuko k'amasegonda make, hanyuma nze nkuramburira byimbitse ibijyanye n'iyi nkuru naguteguriye ku bijyanye n'imishahara y'abakora mu biro bya Perezida wa Republika ariwe Paul Kagame muri rusange. Reka mfata akaruhuko k'amasegonda make, hanyuma nze nkuramburira byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru muri rusange. Yes, ikaze rero nanone kuri iyi nkuru ijyanye n'imishahara y'abakozi bakora rero mu biro bya Perezida wa Republika. Ikintu rero gitangaje wamenya ngaha nuko umuseriveri ukora mahariya ahembwa byibuze amafaranga 562 by'amanyarwanda. Urumva rero ko aragatubutse, niyo mpamvu rero wabakunze ba M24 TV mba nahabagereye kugira ngo mumenye byinshi bitandukanye ku bijyanye rero n'imishahara y'aba bantu. Hanyuma rero duhereye ku mwanya wa mbere, umuntu rero uhembwa amafaranga menshi hariye rero muri Iranzu ni Director of Cabinet in the Office of the President. No kuvuga ko rero ahembwa miliyoni 2,304 n'amafaranga 540 no mushahara rero wa mbere. Hanyuma rero ku mwanya wa kabiri turasanga Deputy Director of Cabinet Salary Precise cyangwa se Press Lab, akaba rero ahembwa miliyoni 2,11 n'amafaranga 950. Hanyuma rero Senior Advisor to His Excellency of the President, mujyanama rero akaba ahembwa miliyoni 1,904 n'amafaranga 299. Hanyuma rero ku mwanya wa kane turasanga Principal Private Secretary to the President, ahembwa rero miliyoni 1,904 n'amafaranga 299. Hanyuma ku mwanya wa gatanu hari Personal Physician to the President, akaba rero ahembwa miliyoni 1,504 n'amafaranga 299. Hanyuma rero ku mwanya wa gatandatu turasanga Advisor to the President, umujyanama rero wa Perezida wa Republika, akaba ahembwa miliyoni 1,828 n'amafaranga 988. Hanyuma rero ku mwanya wa karindwi turasanga Head of Strategic Policy Unity, akaba rero ahembwa miliyoni 1,828 n'amafaranga 988. Hanyuma rero Head of Clusters nangwa se CPU, akaba rero ahembwa miliyoni 1,352 n'amafaranga 972. Hanyuma rero Director General of State Protocol,
akaba rero ahembwa miliyoni imwe ibihumbi 352 ndetse n'amafaranga 972. Hanyuma rero Director General of Communication, ubwo rero nushinzwe itumanaho, ushinzwe rero ibijyanye n'itumanaho, akaba ahembwa miliyoni imwe ibihumbi 352 n'amafaranga 972. Hanyuma Director cyangwa se a Senior Device to the Dilecab cyangwa se to the Dilecab, akaba rero ahembwa miliyoni imwe ibihumbi 352 amafaranga 972. Hanyuma rero Deputy Principal Private Secretary, akaba rero ahembwa miliyoni imwe ibihumbi 352 n'amafaranga 972. Hanyuma rero Director General of ICT, akaba rero ahembwa miliyoni imwe ibihumbi 352 n'amafaranga 972. Abo bose rero ndimo nagenda nkubwira, ndetse haba na Director General of General Service, Director General First Lady Office, ndetse na Senior Analyst, Senior Legal Analyst, ndetse n'uwo bita Speech Writer, ndetse kugeza ku bita Health and Sport Specialist. Abo ngabo rero bose bakaba bahembwa miliyoni imwe n'ibihumbi 352 n'amafaranga 972. Ni ukuvuga ko rero ayo mafaranga ava ku mwanya wa gatandatu, kuva ku mwanya wa Head of Crystal CPU kugeza rero ku mwanya wa Health and Sport Specialists, kugeza rero kuri umwanya wa 19 bakaba bafata miliyoni imwe ibihumbi 352 n'amafaranga 972. Hanyuma rero ku mwanya wa 20 turasanga GPT DG OTFR, akaba rero afata miliyoni imwe ibihumbi 303 n'amafaranga 306. Urumva ko rero ari imishahara ihanitse cyane. Hanyuma rero ku mwanya wa 21 turasanga Deputy DG Communication, akaba rero afata miliyoni imwe ibihumbi 303 n'amafaranga 360. Ni ukuvuga ko rero kuva kuri umwanya wa 21 kugera ku mwanya wa 23 yaba Deputy DG State Protocol ndetse na Deputy Director General of General Service, abo ngabo rero bose bakaba bafata miliyoni imwe ibihumbi 303 n'amafaranga 360. Hanyuma rero Advisor to the Minister, akaba rero ahembwa miliyoni imwe ibihumbi 352 n'amafaranga 972. Hanyuma rero ubwo reka tuve mu cyiciro cya za miliyoni tujye rero mu cyiciro kindi gikurikiyeho. Tugiye rero guhera kuri Director of Central Secretary ndetse na Documentation, akaba rero afata ibihumbi 980 n'amafaranga 10. Hanyuma rero Junior Advice to the cyangwa se to the Dilecab, akaba rero afatwa ibihumbi 980, akaba ariyo mafaranga afata. Hanyuma rero turaza kugenda rero kuva ku mwanya wa 27, turaza kuva ku mwanya wa 27 kugera ku mwanya wa 35, aribo bafata umushahara ungana n'ibihumbi 980 ndetse n'amafaranga 10. Iyo myanya yose rero ikaba irimo Junior Analyst, ndetse akaza Director of Estate Management, akaza Director of Logistics, akaza Director of Finance, akaza Director of Budget, akaza Director of HL ndetse Administration, akaza Director of Network Administrator cyangwa se Administration, akaza Director wa mbere wa System Administration, akaza Director wa mbere wa Power and Sound System. Abo ngabo rero bose bakaba bafata amafaranga angana n'ibihumbi 980 mbere rero 980 n'amafaranga 10 kugeza rero ku mwanya wa 35. Urumva ko rero ari imishahara ihanitse cyane, muri rusange. Ni umushahara kandi ugenda ukagera ku mwanya wa 56. Muri abo bose rero bafata ibihumbi 980 n'amafaranga 10. Hanyuma rero twakomereza kuri Director wa mbere wa Network Security, tukajya kuri Director wa mbere wa Application Security Administration. Hanyuma rero tukajya kuri Director wa mbere wa Database and Application Administration. Hanyuma rero tukajya kuri Director of Procurement. Hanyuma tukajya kuri Director of Audience, ushinzwe ibijyanye rero n'amajwi. Director of Visit, ushinzwe ibijyanye n'abashyitsi. Director rero of Ceremonies, ibijyanye n'ibirori. Director of Political Affairs and Good Governance. Hanyuma akaza Director of Social Affairs Ministry in OTP.
hakaza rero Director of Social Affairs OTFR, hakaza Director of Media ushinzwe itangazamakuru, hakaza rero Advisor to the Deputy Director cyangwa se DIRCAB, hanyuma rero hakaza Director Communication and Protocol OTFR, hanyuma rero hakaza Director of VIP Club, Director rero Administration in the State House, hakaza rero Nurse State House, hakaza Executive Assistants in the Executive Office, hakaza rero Cameraman ushinzwe rero ibijyanye no gukamera, hakaza Photograph cyangwa se gafotozi, hakaza Internal Auditor, hakaza rero Head Waiter cyangwa se head waiter mu babarire ushinzwe ibijyanye n'abantu baba bari kuri service cyangwa se bategereza, hakaza rero Deputy Director of VIP Club. Abo rero bose maze kukubwira kuva ku mwanya wa 36 bose rero bahembwa ku bijyanye n'980 n'amafaranga 10 kugeza rero kuri head of waiter, hanyuma rero kuva kuri Deputy Director of VIP Club bahembwa rero 944 n'amafaranga rero 78 amafaranga rero 78. hanyuma rero kuva kuri Deputy Director of Estate Management akaba ahembwa 944 n'amafaranga 78. hanyuma rero Security and Defense Officer akaba rero ahembwa 980. hanyuma rero Chief Cook ushinzwe rero ibyo mu gikoni akaba ahembwa 930. hanyuma rero Documentation Officer, Executive Documentation Officer akaba ahembwa 808 n'amafaranga 888. ni ukuvuga ko rero kuva kuri Executive Documentation Officer kumanuka kugera kuri Assistant Head Waiter bakaba rero bahembwa 808 n'amafaranga 888. ni ukuvuga ko muri abo bose rero harimo Accountant, harimo Procurement Officer, hakaza Assistant Chief Cook, hakaza rero Logistic Officer of General Service, harimo Human Resource Officer, hakaza ICT Officer, hakaza Librarian ushinzwe rero ibijyanye n'isomero, ndetse kugera ku mwanya wa Assistant Head Waiter bahembwa 808 n'amafaranga 888. hanyuma rero ku mwanya wa 70 tuhasanga Administrative Assistant to the Minister akaba rero ahembwa 672 n'amafaranga rero 191. hanyuma rero Executive Assistant to the DIRCAB akaba rero ahembwa 699. hanyuma Executive Assistant to the Deputy DIRCAB rero akaba ahembwa 699 n'amafaranga 155. hanyuma rero Head Valet akaba ahembwa 671 n'amafaranga 191. hanyuma Maintenance Officers akaba rero ahembwa 674 n'amafaranga 191. hanyuma rero Administrative Assistant to the Advisor akaba rero ahembwa 562 n'amafaranga 180. ni ukuvuga rero kuva kuri Maintenance Officer kugera kuva kuri Administrative Assistant to Advisor hakaza Storekeeper, hakaza rero Administrative Assistant to the DG, hakaza rero Secretary and Central Secretary, hakaza rero Senior Cook, hakaza rero Receptionist ndetse n'uwo bita Valet. abo ngabo rero bose bakaba bahembwa 562 n'amafaranga 180. urumva ko rero n'umubare w'amafaranga atari make cyane, umubare rero w'amafaranga atari make cyane, aho ni kugera ku mwanya wa 81. hanyuma rero kugera ku yindi myanya ku mwanya wa 82 turahasanga Senior Waiter akaba rero ahembwa 562 n'amafaranga 180. hanyuma Senior Domestic Assistant akaba ahembwa 572 n'amafaranga 180. hanyuma umushoferi driver VIP akaba rero ahembwa 468 n'amafaranga 493. hanyuma Junior Cook akaba rero ahembwa 467 n'amafaranga 893. hanyuma rero Junior Waiter cyangwa se uwo bita Junior Waiter akaba ahembwa 467 n'amafaranga 893. hanyuma Domestic Assistant akaba ahembwa 476 n'amafaranga 893. hanyuma rero ku mwanya wa nyuma
hari ubwanya wa 88 turahasanga Messenger cyangwa se uwo twakwita nk'intumwa, akaba ahembwa ibihumbi 277 n'amafaranga 191. Ibyo rero nibijanye n'imishahara y'abakora mu biro bya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Rero nagendaga nkugezaho kubijyanye n'imishahara yabo bose, kuva rero ku muntu uhembwa amafaranga menshi kugera ku muntu uhembwa ayo mafaranga yose maze kukubwira. Hanyuma rero uhembwa amafaranga menshi ahembwa miliyoni 2,304 n'amafaranga 540. Hanyuma rero tugiye tukagenda tukagera ku muntu wa nyuma uhembwa 277 n'amafaranga 191. N'imishahara rero ihanitse, imishahara rero iri hejuru, ariko nanone ni imishahara igendanye n'akazi buri muntu wese ashinzwe ndetse n'icyo hakora muri iranzo muri rusange. Hanyuma rero nagendaga nkugezaho byinshi bitandukanye bijyanye n'imishahara. Ibyo rero nibyo muri bamwe muri mwege mutari muzi, ibyo rero nibyo bamwe muri mwege mutari muzi, ariko turavuga ati nka M24 TV tugomba kugushakira ibijyanye n'imishahara y'aba bantu. Iyo tuzabona rero minisitiri cyangwa se ukora hariya muri presidence agenda rero mu modoka nziza cyangwa se abayeho mu buryo butandukanye, ukavuga ati se uriya muntu yahembwa amafaranga angana iki. Ibyo rero nibyo twari twaguteguriye ku bijyanye n'imishahara yabo bombi ndetse n'umushahara wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukazagenda tubagezaho ibijyanye n'uko ahembwa muri rusange. Mu nkuru turimo turagenda tubategurira iminsi iri imbere. Niba utarakora subscribe rero waba wa mbere mu kuba wakora subscribe kuri channel yacu, hanyuma ukajya ubona byinshi bitandukanye. Ikindi kandi ushobora kuba wanyeganyeza akazogera, hanyuma rero ukajya ubona inkuru zacu mu gihe ziba zimaze gusohoka. Reka mbashimire rero mukomeze kugira ibihe byiza.